Najčudnija tajna. Earl Nightingale, autor u knjizi. Knjiga je napisana i snimljena 1956. godine od strane autora. Ova knjiga je predstavljala odgovor koji je on tražio još kada je imao samo 9 godina. Rođen je u vreme ekonomske krize i kao dete, jer je bio siromašan, Earl je neopisivo želeo da zna zašto neki ljudi postanu, a drugi ne postanu uspešni. Zašto neki uživaju dok se drugi muče da prežive. Zbog nemogućnosti da nađe dobar odgovor, Nightingale je počeo da čita sve što je stigao, verujući da neko drugi tamo negde ima odgovor. Mnogo je godina prošlo i kada je imao oko 35 godina, nasnimio je svoju poruku koja je trebala da se pusti maloj grupi prodavaca u njegovom odsustvu. Kada se vratio, uvidio je da je njegova poruka napravila toliki pozitivan uticaj da su ljudi prosto želeli još i podelio je još kopija sa prijateljima i porodicom. Ubrzo zatim je sklopio dogovor sa Columbia Records da proizvedu koliko god je potrebno kopija. Na njegovo čuđenje, za veoma kratko vreme bez ikakve reklame ili marketinga bilo je prodato preko 1.000.000 kopija. Earl je poruku nazvao najčudnija tajna, The Strangest Secret, i ova poruka je bila seme iz koje će izrasti kasnije stvar poznata kao industrija za lični razvoj, Personal Development Industry. Zbog toga što je razumeo i primenio ono što je zagovarao, on je porastao od siromašnog dečaka do jednog od prepoznatljivih ljudi Amerike, Zapadne Indije i Afrike. Njegov dnevni radio program Our Changing World bio je svetski poznat i slušan na prostorima cele Amerike, Kanade, Meksika, Australije, Bahama, Gauma, Novog Zelanda, Portorika i još preko 30 zemalja širom sveta. Najčudnija tajna. Voleo bih da vam ispričam o najčudnijoj tajni sveta. Ne tako davno, Albert Schweitzer, veliki doktor i Nobelovac, bio intervjuisan u Londonu i novinar ga je upitao: "Doktore, šta nije u redu sa ljudima danas?" Doktor je bio za trenutak tih i onda je odgovorio: "Čovjek jednostavno ne misli i ovo je ono o čemu želim da razgovaram sa vama. Mi danas živimo u zlatnom dobu, ovo je era kojoj se čovjek nadao, o kojoj je sanjao i za koju je radio naporno 1000 godina. Ali sada kada smo ovdje, mi ovo doba uzimamo zdravo za gotovo. Naročito mi u Americi imamo sreće što živimo na najbogatijoj zemlji koja je ikad postojala. Zemlja izobilja i šansi za svakoga, ali znate li vi šta se događa? Uzmimo za primjer 100 ljudi koji počinju čak i u dobi od 25 godina. Da li imate ikakvu ideju šta će se dogoditi s ovim ljudima kada budu imali 65? Ovih 100 ljudi koji su svi počeli sa 25 godina veruju da će biti uspješni. Ako pitate bilo koga od ovih ljudi da li je želeo postići uspjeh, odgovorio bi vam potvrdno i primetili biste da je željan života, da je postojala iskra u njegovom oku i primetili biste kako pun hrabrosti stoji uspravan u životu i život mu se činio kao poprilično zanimljiva avantura. Ali kada dođu doba od 65 godina, samo će jedan biti bogat, 4 će biti financijski nezavisno, 5 će i dalje raditi, a 54 će biti bez prebijene pare. Razmislite na trenutak. Od 100 ljudi samo će 5 postići nekakav uspjeh. Zašto toliko mnogo ne uspe? Šta se desilo s onom iskrom života koju su imali kada su bili u ranim 20. Šta se dogodilo sa snovima, sa nadama, sa planovima? I zašto se pojavila tako velika razlika između onih koji su imali nameru i onih koji su postigli uspjeh? Kada kažemo da samo 5% postiže uspjeh, onda moramo da prvo definišemo uspjeh. A ovo je najbolja definicija uspjeha koju sam ja čuo. Uspjeh je progresivna realizacija vrednog ideala. Ako čovjek radi kao napred određenom cilju i zna kuda ide, taj čovjek je uspješan. Ako to ne radi, on je gubitnik. Uspjeh je progresivna realizacija vrednog ideala. Rollo May, ugledni psihijatar, napisao je predivnu knjigu pod imenom Čovekova potraga za samim sobom, Man's Search for Himself. I u ovoj knjizi on je izjavio da suprotnost hrabrosti nije kukavičluk. Suprotnost hrabrosti je konformizam. Upamtite ovo, suprotnost hrabrosti je konformizam. I eto, danas imate taj problem komfor. Čovjek se ponaša kao svako drugi ne znajući zašto, bez znanja gde on to ide. Razmislite o ovome. U Americi trenutno ima preko 40 miliona ljudi starosne dobe od 65 godina i preko 13 miliona od ovih 40 su pukli i bez pare. Oni su zavisni od strane nekog drugog za životne neophodnosti. U današnje vreme učimo da čitamo kada nam je 7 godina. Naučimo da zarađujemo u prosjeku do 25. godine, uglavnom u ovo vreme ne samo da zarađujemo za život, već i pomažemo u izdržavanju porodice. A opet, kada dođemo do 65. nismo naučeni kako da postanemo nezavisni u najbogatijoj zemlji ikada. Zašto? Podložni smo komforu. I problem je taj što se ponašamo kao pogrešna procentualna grupa, kao onih 95% koji ne uspeju. Zašto ovi ljudi podležu komforu? Zapravo ni oni ne znaju.
Ovi mali ljudi čvrsto veruju da njihove živote oblikuju spoljašnje okolnosti, da stvari koje im se događaju, da su uzroci u nekim spoljašnjim silama. Ovo su praznoverni ljudi okrenuti spoljašnjosti. Jednom je bila anketa koja je pokrivala ogromnu grupu ljudi u radnom odnosu. I ovi ljudi su bili upitani sljedeće. Zašto radite? Zašto ustajete tako rano ujutro? 19 od njih 20 u prosjeku nije imalo pojma. Ako ih pitate, reći će vam da i svi drugi idu ujutro da rade i da je to razlog zašto i oni to rade. Definicija uspjeha. Vratimo se sada na definiciju uspjeha. Ko uspeva? Jedini čovjek koji uspeva je čovjek koji progresivno ostvaruje svoj vredni ideal. To je osoba koja kaže, postaću ovo i onda počne da radi ka svom cilju. Ja ću vam reći ko su uspješni ljudi. Uspjeh je onaj profesor koji prodaje u školi jer je upravo to ono što je on želeo. Uspjeh je žena koja je supruga i majka jer je to upravo ono što je htjela da bude, supruga i majka. Ovakva osoba radi svoj posao odlično. Uspjeh je onaj čovjek koji drži lokalnu benzinsku pumpu jer je to ono što je on želeo raditi. Uspjeh je uspješni prodavac koji želi da postane vrhunski prodavac i da zajedno raste i gradi sebe sa svojom organizacijom. Uspjeh je svako ko namjerno radi unaprijed određen posao jer je to baš ono što je on namerio i odlučio da uradi. Ali od 20 samo jedan to učini. I baš zbog toga danas praktično ne postoji nikakva konkurencija osim ako je mi sami ne stvorimo. Umjesto da se takmičimo, sve što je potrebno da uradimo je da stvaramo. Već sada ima 20 godina od kako tražim ključ koji određuje šta će se dogoditi sa ljudskim bićem. Da li postoji nekakav ključ što sam uvijek želeo da znam? Ključ koji bi budućnost učinio obećanjem koje bismo u velikoj meri mogli predvidjeti. Da li je postojao ključ koji bi čovjeka učinio uspješnim da je taj čovjek na njega naišao i znao kako da ga iskoristi? Zapravo postoji takav ključ i ja sam ga pronašao. Da li ste se ikada zapitali zašto toliko veliki broj ljudi tako naporno, bez da ikada ostvare nešto konkretno, dok neko drugi ko naizgled ne radi tako naporno uspeva da dobije sve što poželi? Ovi drugi imaju magični dodir. Čuli ste sigurno da neko kaže za nekoga, čega god se dotakne pretvara u zlato. I da li ste ikada primetili da čovjek koji postane uspješan ima tendenciju da nastavlja da biva uspješan, dok sa druge strane osoba koja je gubitnik nastavlja da izražava svoje gubitništvo? Ovo je zbog ciljeva u životu. Neki od nas ih imaju, a neki ne. Osobe sa ciljevima uspevaju jer oni znaju kuda idu. Sada porazmislite o brodu koji napušta luku. I taj brod ima tačno zacrtano i isplanirano putovanje. Kapetan i posada tačno znaju kuda idu i koliko će dugo putovanje trajati. Oni imaju cilj. 9999 do 10.000 puta će stići tamo gdje su se uputili. Sada uzmimo još jedan brod, potpuno isti kao ovaj. Samo ovog puta uklonimo posadu ili kapetana broda. Ne dajmo im određenu tačku pristaništa, bez cilja, bez sudbine. Samo upalimo motor i pustimo ga da ide. Mislim da ćete se složiti sa mnom da čak i da uspe da napusti luku, ili će se potopiti ili će se nasukati na neku napuštenu plažu. Ne može otići nikuda iz jednog prostog razloga. Nema destinaciju i nema vođstvo. Isto i sa ljudskim bićem. Uzmimo prodavca za primjer. Nema druge profesije sa tako dobrom budućnosti kao budućnosti uspješnog prodavca. Prodavanje je najplaćenija profesija današnjice, samo ako smo dobri u tome i znamo šta radimo. Svaka kompanija traži i treba vrhunskog prodavca. I kada ih nađu, oni ih dobro nagrađuju. Za ove ljude nebo je granica, ali koliko ih zapravo možete pronaći? Koliko možete pronaći zaista dobrih prodavaca? Neko je jednom rekao da je ljudska rasa fiksirana ne da bi sprečila jake da pobede, već slabe da izgube. Američka ekonomija današnjice se može uporediti sa konvojem u vreme rata. Celokupna ekonomija je usporena da bi se zaštitila njena najslabija karika. Kao što je konvoj morao da ide brzinom koja omogućila njegovom najsporijem brodu da ostane u formaciji. Zašto je tako lako zaraditi za život danas? Zato. Ne traži se neki izuzetan mozak ili talenat da se zaradi za minimalac kako bi se pomoglo porodici ili sebi u izdržavanju. Zato imamo ovu barikadu zvanu sigurnost, koju mnogi žele i teže njoj, ali mi moramo odlučiti koliko visoko iznad ove barikade želimo ciljati. Vratimo se sada najčudnijoj tajni sveta. Priča koju vam želim ispričati danas. Zašto oni ljudi sa ciljem jasno definisanom slikom umu uspevaju, a oni bez njih propadaju? Dopustite da vam kažem nešto. Ako ovo zaista budete razumeli, promijenit će vaš život momentalno. Ako potpuno budete razumeli ono što ću vam ispričati od ovog trenutka, vaš život nikada više neće biti isti. Odjednom ćete naći da je ono što ljudi nazivaju dobrom srećom nekako prikačeno za vas. Stvari koje ste želeli kao da same padaju pred vama, od sada više nemate problema, brige ili jak osjećaj anksioznosti koji ste verovatno iskusili pre. Ovo je ključ ka uspjehu i ključ ka propasti.
postajemo ono o čemu mislimo. Ponovit ću ovo još jednom. Postajemo ono o čemu mislimo. Kroz celu ljudsku povest, veliki ljudi, mudraci, učitelji, filozofi, proroci su se međusobno slagali oko dosta raznih stvari, a oko nekih nisu. Međutim, ovo je jedna jedina stvar oko koje su bili u potpunosti i jednoglasno saglasni. Poslušajte šta je Marko Aurelije, veliki rimski imperator, rekao. Kazao je: čovekov život je ono što ga njegove misli čine. Dizraeli je rekao ovo: sve dolazi samo ako čovek može čekati. Dugom meditacijom doveo sam sebe do uverenja da ljudsko biće sa utvrđenom svrhom to mora ostvariti i da ništa ne može odoleti volji koja će čak staviti na kocku njeno postojanje za svoje ispunjenje. Emerson veliki je rekao jednom: čovek je ono o čemu misli ceo dan. Popularni psiholog William James je jednom izrekao: najveće otkriće mog doba bilo je to da promjenom unutarnjih stavova uma čovjek može promijeniti spoljašnje okolnosti života. Također je rekao i ovo: moramo se ponašati hladnokrvno kao da je zamišljena stvar već stvarna i ona će na neočekivan način postati nepogrešivo čvrsta i stvarna rastući u vezu sa našim životom da ona svedoči da je takva. To će postati toliko povezano sa našim navikama i osjećanjima da će naše interesovanje za njega biti ono što karakteriše uverenje. Rekao je još jednu stvar: ako marite samo za rezultat, vi ćete ga skoro zasigurno ostvariti. Ako želite biti bogati, bit ćete bogati. Ako želite biti naučeni, bit ćete naučeni. Ako želite biti dobri, bit ćete dobri. Samo vi tada morate zaista želeti isključivu stvar, a ne želeti istovremeno još stotine drugih stvari isto tako snažno. U Bibliji, tačnije u Evanđelju po Marku, 9. glava 23. stih, možete pročitati: ako možeš verovati, jer sve je moguće onom koji veruje. Dr. Norman Vincent Peale govori to na malo drugačiji način. Ovo je jedan od najuzvišenijih zakona u univerzumu. Želeo bih žarko da sam to otkrio kao mlad čovek. To mi je sinulo mnogo kasnije u životu i otkrio sam da je to jedno od najvećih, ako ne i moje najveće otkriće pored mog odnosa sa Bogom. A ovaj vrhunski zakon je kratak i jednostavan i rečeno je da ako razmišljate u negativnom smislu, dobit ćete negativne rezultate. Također, ako razmišljate u pozitivnom svetlu, ostvarit ćete pozitivne rezultate. Ovo je jednostavna činjenica zadivljujućeg zakona prosperiteta i uspeha i dati u 3 reči: veruj i uspi. William Shakespeare je to rekao na ovaj način: naše sumnje su izdajice i teraju nas da izgubimo zbog straha da pokušamo ostvariti dobro što bi često mogli postići. George Bernard Shaw je rekao: ljudi uvek krive njihove okolnosti za to ko su oni. Ja ne verujem u okolnosti. Ljudi koji se snalaze na ovom svetu su ljudi koji ustanu i potraže povoljne okolnosti, a ako ne mogu da ih pronađu, stvore ih. Pa prilično je očigledno, zar ne? I svaka osoba koja je ovo otkrila je verovala da je bila prva osoba koja je shvatila ovo. Postajemo ono o čemu mislimo. Sada je logično da će osoba koja razmišlja o konkretnom i vrednom cilju do njega doći jer o njemu razmišlja, a mi postajemo ono o čemu mislimo. Nasuprot ovome, osoba koja nema cilj, koja ne zna kuda ide i čije su misli neusmerene, ova osoba mora imati zbunjenost i osjećaj anksioznosti, strah, brigu i ona također postaje ono o čemu misli. Njegov život postaje život frustracije, straha, anksioznosti i briga. I ako razmišlja o ničemu, on postaje ništa. Kako ovo radi? Zašto postajemo ono o čemu mislimo? Pa reći ću vam kako radi onoliko koliko znamo za sad. Sada, da bih ovo uradio, želim vam ispričati o situaciji koja je skoro identična sa ljudskim umom. Recimo da seljak ima nešto zemlje i da je ta zemlja dobra i plodna. Ista ta zemlja sada daje seljaku izbor. On može posaditi u nju šta god on to želi. Zemlju nije briga šta će to biti. Na seljaku je da donese odluku. Sjetite se da mi trenutno poredimo ljudski um sa seljakovom zemljom. Zato jer baš kao zemlja, ne mari šta se u njega usađuje. Vratit će nam ono što posadimo, ali ga nije briga šta tačno sadimo. Recimo sada da ovaj seljak ima 2 različita semena u svojim rukama. Jedno je seme kukuruza, drugo seme Solanaceae solanum, u originalu nightshade, smrtonosni otrov. On iskopa 2 male rupe u zemlji i posadi jedno seme kukuruza, a u drugu seme solanuma. Zakopa rupe, zaliva ih, brine se o njima i šta će se dogoditi vremenom? Očekivano. Zemlja će vratiti ono što je u nju posađeno. Kao što je pomenuto u Svetom pismu, kao što seješ, tako ćeš i žnjeti. Zapamtite da zemlju nije briga. Vratit će vam otrov u podjednakom izobilju kao što će to uraditi sa kukuruzom. Tako se i pojaviše 2 biljke. Jedna je kukuruz, a druga je otrov. Ljudski um je daleko više plodniji.
mnogo neverovatniji, daleko misteriozniji nego neko parče zemlje, ali radi na identičan način. Nije ga briga što je usađeno u njega. Uspeh, neuspeh, konkretan, jasan i vredan cilj ili konfuzija, nerazumevanje, strah, anksioznost i tako dalje, jer ono što posadimo, to će nam se vratiti. Neko će verovatno reći, ali ako je to istina, zašto onda ljudi ne koriste svoj um češće? Zapravo mislim da sam otkrio i odgovor na ovo pitanje. Naš um nam dolazi kao standardna oprema po rođenju. Besplatan je i stvari koje su nam date za ništa mi stavljamo tako malo vrednosti na njih, a one stvari koje uzimamo za novac, njih vrednujemo. Paradoksalno je to što je upravo istina skroz drugačija. Sve što je zapravo istinski vredno u našem životu došlo nam je besplatno. Naš um, naša duša, naše telo, naše nade, naši snovi, naše ambicije, naša inteligencija, naša ljubav prema porodici, deci, sebi i drugima. Sve ove neprocenjive stvari su skroz besplatne, a stvari koje nas koštaju su zapravo veoma jeftine, ne znače mnogo i mogu biti zamenjene u bilo kom trenutku. Dobar i sposoban čovjek može biti potpuno ojađen i opet može napraviti bogatstvo. Može ovo uraditi nekoliko puta. Čak i naše kuće da izgore mogu se lako ponovo napraviti. Ali one stvari koje smo dobili za ništa, njih nikada ne možemo zameniti. Ljudski um se ne koristi samo zato što ga uzimamo zdravo za gotovo. Bliskost stvara prezir. Može da radi bilo koji posao koji mu dodelimo, ali generalno govoreći, uglavnom ga koristimo za male poslove umjesto za velike i važne. Eksperti su otkrili da većina nas koristi oko 10% svojih sposobnosti. Odlučite sada šta je to što želite. Utisnite vaš cilj u svoj um. To je najvažnija odluka koju ćete doneti u svom životu. Da li želite biti izuzetni prodavac, bolji radnik na vašem određenom radnom mestu? Da li želite da se penjete uz lestvicu vaše kompanije ili društva? Sve što treba da uradite je da usadite ideju u svoj um. Brinite o njoj. Postojano radite ka vašem cilju i on će postati stvarnost. Ne samo da hoće, nego nema načina da ne postane. Vidite, to je zakon. Kao Newtonovi zakon i zakoni gravitacije. Ako odete na vrh zgrade i skočite, uvek ćete ići nadole, nikada nećete ići ka gore. I uvek isto sa svim prirodnim zakonima. Oni uvek rade i nepromenjivi su. Mislite o svom cilju na opušten i pozitivan način. Zamislite sebe u svom umu kao da već posjedujete ono što želite imati ili želite biti. Vidite sebe kako radite one stvari koje bi radili da ste već ostvarili svoj cilj. Doba današnjice nazvano je fenobarbitalno doba. Doba čireva i nervnih slomova. Sada kada su zdravstvena istraživanja podignuta na viši nivo, mnogo nas raznim brigama sebe gura u preranu smrt, pokušavajući da se nosimo sa stvarima na svoj mali lični način, umjesto da naučimo par velikih zakona koji se mogu pobrinuti za sve oko nas. Ove stvari namećemo sami sebi sa svojim uobičajenom načinom razmišljanja. Svako od nas je zbir svojih sopstvenih misli. On je tamo gdje se nalazi, zato jer je to tačno gdje je on želeo biti, bilo da pojedinac to prizna ili ne. Svako od nas mora živjeti od plodova svojih misli u budućnosti, jer ono što mislite danas i sutra, sljedećeg mjeseca ili pak sljedeće godine će oblikovati vaš život i odrediti vašu budućnost. Vi ste vođeni svojim umom. Sjećam se jednom kada sam vozio kroz Arizonu i kada sam video jednu od onih gigantskih mašina za pomeranje zemlje, kako se glasno čuje idući putem nekih 35 milja po času sa količinom zemlje, rekao bih otprilike da je bilo oko 20 tona. Ogromna, neverovatna mašina, na vrhu nje zapravo se nalazi mali čovjek koji svojim rukama na volanu kontroliše ovom grdosijom i vodi je na određeno mjesto. I dok sam se vozio u neposrednoj blizini, zasenila me ideja kako su slični ljudski um i ova mašina slični. Samo pretpostavite za trenutak da ste vi sada u kontroli ovog izuzetnog izvora energije. Da li ćete se zavaliti pozadi, sklopiti ruke i pustiti ga da ode neki jarak, ili ćete obe ruke čvrsto držati na volanu i kontrolisati i usmeriti ovu snagu u određenu vrednu svrhu. Sve je do vas. Vi ste na mjestu vozača. Vidite, upravo ovaj zakon koji nam donosi uspjeh je mač sa dve oštrice. Moramo kontrolisati naše razmišljanje. Isto pravilo koje može čoveka odvesti do uspjeha, bogatstva, sreće i svih drugih stvari o kojima ikada sanjao za sebe ili za druge, isto ovo pravilo ga može odvući na dno i progutati. Sve na tome kako ga koristi, dobro, loše ili ravnodušno. Ovo je ta najčudnija tajna sveta. Zašto kažem da je čudna i zašto kažem da je tajna? Zapravo nije tajnovita uopšte. Otkriveno je verovatno od strane od nekog od najranijih mudraca i pojavljuje se iznova svuda kroz Bibliju, ali samo nekolicina koja je naučila ovo zapravo i razume. Zato je čudno i zato iz nekog jednakog razloga ona praktično ostaje tajna. Čvrsto verujem da kada bi sada otišli, prošetali se vašom glavnom ulicom i pitali svaku osobu na koju naiđete šta je to tajna uspjeha, da mjesec dana ne bi naišli na pojedinca koji bi vam mogao dati dobar odgovor. Ova informacija nosi
enormnu vrednost za nas ako je zaista razumemo i ako je primenimo u praksi. Nije vredna samo za nas, već i za one oko nas, za porodicu, zaposlene, prijatelje i druge. Život bi trebao biti uzbudljiva avantura, nikada ne bi trebao biti dosadan i isprazan. Čovjek bi trebao živjeti potpuno, trebalo mu biti drago da ujutro ustane iz kreveta kada se probudi i trebao bi raditi posao koji voli zato što ga radi valjano. Jednom sam čuo govor Gruva Pattersona, urednika i šefa Toledo Daily Blade-a, i kako je završavao govor, rekao je nešto što nikada ne mogu zaboraviti. Rekao je nešto slično ovome. Mnoge moje godine novinarskog posla uverili su me u nekoliko stvari. Među njima da su ljudi u suštini dobri i da su ljudi odnekud došli da nekuda idu. Zato treba da iskoristimo vreme tako da naši životi budu uzbudljiva avantura. Veliki arhitekta ovog univerzuma nije sagradio stepenice koje vode nikuda. I najveći učitelj od svih ponovio nam je tajnu iznova i iznova. I kako verujete, tako će vam i biti učinjeno. Vaš 30-dnevni eksperiment. Objasnio sam najčudniju tajnu na svijetu i kako ona funkcioniše. Sada želim da vam objasnim kako možete dokazati da su ogromne nagrade i povrati mogući u vašem životu tako što ćete staviti sebe na praktičan test. Želim da učinite test koji će trajati 30 dana, ali znajte da ovo neće biti lako. Ako valjano pokušate, potpuno ćete promeniti svoj život na bolje. Nazad u period 17. veka, Sir Isaac Newton, engleski matematičar i prirodni filozof, dao nam je neke prirodne zakone fizike koji se primjenjuju podjednako na ljude kao i na pokrete nebeskih tela na nebu. Jedan od ovih zakona glasi: za svaku akciju mora postojati jednaka i suprotna reakcija. Jednostavno govoreći, kako se to odnosi na vas i na mene, da ne možemo postići ništa bez da platimo cenu za to. Rezultati nakon ovog 30-dnevnog eksperimenta bit će direktno proporcionalni naporu koji ste uložili. Da bi postali doktor morate platiti cenu u vidu dugih godina učenja teškog štiva. Da bi postali uspješni u prodaji, zapamtite da svako od nas uspeva u tolikoj meri koliko je sposobnosti da proda nešto. Prodati našim porodicama naše ideje, prodati edukaciju školama, prodavati našoj deci prednosti življenja dobrog iskrenog života, prodavajući našim saradnicima i zaposlenima ideju o važnosti da budu izuzetni ljudi i da, naravno, prodate si samu profesiju prodaje. Ali da bismo uspjeli prodati naše stvari zarad dobrog života, moramo biti spremni platiti cenu. Ali šta je ta cena? Zapravo ona je mnogo toga. Prvo, treba razumjeti emotivno kao inteligentno, da mi doslovno postajemo ono o čemu mislimo. Moramo kontrolisati naše misli ako želimo kontrolisati naše živote. To je potpuno razumevanje izreke kako seješ, tako ćeš i žnjeti. Drugo, skidamo sve okove sa uma i dozvoljavamo umu da se uzdiže kako je božanski osmišljeno da se uzdiže. To je vaša samospoznaja da su vaša ograničenja mentalni obrasci koje ste nametnuli sami sebi i da su prilike i mogućnosti za vas već danas ogromne i neverovatne. Otklanjanjem okova i lanaca vi se uzdižete iznad uskogrudih sitničavosti i predrasuda. Treće, iskoristiti svu vlastitu hrabrost kako bi naterali sebe na pozitivno razmišljanje o vašem problemu, a to je odrediti jasno definisan cilj za sebe. Dozvoliti vašem čudesnom umu da razmišlja o vašim ciljevima iz svih mogućih uglova. Da dozvolite vašoj imaginaciji da spekuliše slobodno nad mnogo mogućih rješenja i načina. Da odbijete verovati da postoje bilo kakve okolnosti dovoljno jake da vas poraze u ispunjenju vaše svrhe. Da delujete brzo i odlučno kada je vaš kurs jasan i da budete konstantno svesni činjenice da u ovom trenutku vi stojite usred sopstvenog nepreglednog prostora samih dijamanata, kao što je to Russell Cromwell isticao. Četvrto, sačuvajte barem 10% od onog što zaradite. Također zapamtite to, da nebitno koji je vaš trenutni posao, on ima enormne mogućnosti ako ste spremni platiti cenu. Hajde sada da pređemo preko bitnih stavki vezanih za cenu koju moramo platiti kako bismo postigli predivne stvari koje mogu biti naše. To naravno vredi svake cene. Pod 1. Postaćete ono o čemu mislite. 2. Zapamtite reč imaginacije, neka vaš um jedri. 3. Hrabrost. Koncentrišite se na vaš cilj svakodnevno. 4. Sačuvajte 10% od onoga što zaradite i preduzmite akciju. Ideje su bezvredne ako ne postupamo po njima. Pokušat ću da vam dam skicu 30-dnevnog testa koji bih želeo da uradite. Imajte na umu da ovim testom nemate šta izgubiti, ali zato možete dobiti sve što ste ikad mogli sanjati. Imaju dve stvari koje bi se mogle reći za svakoga. Svako od nas nešto želi i svako od nas se plaši nečega. Želim da napišete šta je to tačno što želite više od bilo svega. To je možda novac. Možda želite da duplirate vašu zaradu ili da napravite određenu količinu novca.
To može biti neka prekrasna kuća, uspjeh na vašem poslu, određena pozicija koju bi željeli imati u životu ili možda imati jako divnu i harmoničnu porodicu, nije bitno. Svako od nas nešto želi. Napišite na papir specifično šta je to što želite. Postarajte se da je to jedan cilj i da je jasno definisan. Ne morate ga nikom pokazivati, ali nosite ga sa sobom kako bi mogli pogledati na papir nekoliko puta tokom dana. Mislite o ovome na opušten, veseo i pozitivan način. Svako jutro kada ustanete, vi imate nešto za što ćete raditi, nešto što je vredno da vas natera da iskočite iz kreveta i da krenete u akciju, nešto za što živite. Pogledajte papir svaki put kada ugrabite priliku tokom dana i neka to bude posljednje što vidite pre nego što odete na spavanje. Kada ga gledate, sjetite se da morate postati ono o čemu razmišljate. A jer razmišljate o svom cilju, shvatate da će on uskoro biti vaš. Zapravo on je postao već vaš onog trenutka kada ste ga zapisali i počeli o njemu da mislite. Posmatrajte obilje i bogatstvo oko sebe dok obavljate svakodnevne poslove. Na ovo izobilje imate pravo kao i svako drugo živo biće, na vama je da ga tražite. Sada dolazimo do teškog dela. Teškog jer ovo znači formiranje onoga što je verovatno potpuno nova navika, a nove navike se ne formiraju lako, ali jednom kada se formiraju pratit će vas do kraja vašeg života. Prestanite misliti o tome šta je to što vas plaši. Svaki put kada plašljiva ili negativna misao uđe u vašu svest, zamenite sa mentalnom slikom vašeg pozitivnog i vrednog cilja. Doći će vreme kada ćete želeti odustati. Za čoveka je lakše da misli negativno nego pozitivno. Ovo je upravo taj razlog zbog koga je samo 5% uspešno. Upravo sada morate sebe priključiti toj grupi. Narednih 30 dana morate preuzeti kontrolu nad svojim umom. On će misliti samo onome što vi odredite da misli. Svakog dana, narednih 30 dana, uradite više nego što je očekivano od vas da uradite. Pored vašeg veselog i pozitivnog gledišta na ishod, dajte od sebe više nego što ste ikada ranije dali. Radite ovo znajući da vaš povrat u životu mora biti u direktnoj proporciji sa onim što dajete. Onog trenutka kada odredite vaš cilj, kakvom ćete se kretati, vi ste već uspešna osoba. Vi tada pripadate onoj uspešnoj grupaciji ljudi koji znaju kuda idu. Na svakih 100 vi spadate u onih 5. Nemojte sebe previše zamarati mislima kako ću to ja ostvariti svoj cilj. U potpunosti prepustite to višoj sili koja će se pobrinuti za vas. Sve što vi treba da uradite da znate gdje ste se uputili, a odgovori će doći sami od sebe. Čujte ovi reči besede sa gore i dobro ih zapamtite. Konstantno ih držite blizu srca i naročito tokom ovog jednomesečnog testa. Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište prima i koji traži nalazi, koji kuca otvara mu se. To je toliko veličanstveno i jednostavno. Zapravo toliko jednostavno da u današnjem svetu komplikovanja za odraslog čoveka se ovo čini teškim za razumevanje. Da je sve što mu je potrebno su zapravo samo svrha i vera. Tokom ovih 30 dana radite najbolje što možete. Ako ste prodavac, prepustite se kao nikada ranije. Ne na užurban i uznemireni način, već sa smirenim i veselim uverenjem da će vam dobro provedeno vreme zauzvrat dati obilje koje zaslužujete i želite. Ako ste domaćica, posvetite svojih 30 dana na potpunom davanju sebe, ne razmišljajući tome da dobijete bilo šta zauzvrat i bit ćete zapanjeni razlikama koje će se pojaviti u vašim životima. Nije bitno šta je vaš posao, radite ga kao nikad do sada tokom ovih 30 dana. Iako ste svaki dan imali svoj cilj pred sobom, čudit ćete se i diviti novom životu koji ste upravo pronašli. Dorotea Brand, izuzetni urednik i pisac, otkrila je za sebe i rekla nam u svojoj knjizi pod imenom Probudi se živi, Wake up and live, njenu celu filozofiju koju je suzbila na reči. Delaj kao da je nemoguće ne uspeti. Primenila je ovo na sebi sa potpunom iskrenošću i čvrstom verom i njen život se pretvorio u jedan veliki uspeh. Sada vi radite svoj test tokom narednih 30 dana, ali ne shvatajte ovo olako i ne počinjete sa njim dok niste u potpunosti rešili da ga se pridržavate. Vidite, bivajući uporni vi pokazujete svoju veru, jer upornost je uistinu jednostavno druga več za veru. Da niste imali vere, nikada ne biste ni bili uporni na prvom mestu. Ako kojim slučajem omanete tokom prvih 30 dana, po tim mislim da odjednom sebe zateknete u situaciji gdje ste preplavljeni negativnim mislima, morate da počnete iz početka uzimajući taj trenutak kao početnu tačku za narednih 30 dana. Postepeno, vaša nova navika će se formirati sve dok se ne nađete u toj divnoj manjini od 5% koji praktično ništa nije nemoguće. Ne zaboravite na vaš papir. Izuzetno je važno dok započinjete vaš novi stil života. Sa jedne strane pa napišite vaš cilj šta god on to bio, sa druge strane napišite reči koje smo citirali sa besete na gori. Pitaj, daće ti se, traži, naći ćeš, kucaj, bit će ti otvoreno. U vaše slobodno vreme, tokom vašeg perioda testa, čitajte knjige koje će vam pomoći. Knjige kao što su Sveto pismo,
Probudi se i živi, Magija verovanja, Misli, obogati se i druge knjige koje daju instrukcije koje inspirišu. Ništa grandiozno nikada nije bilo postignuto bez inspiracije. Postarajte se da za ovih 30 krucijalnih dana vaša inspiracija bude na svom vrhuncu. I ono najbitnije, bez brige. Brige mogu samo da privuku strah i nedostatak. Jedina stvar zbog koje možete da brinete tokom testa jeste da pokušate da sve uradite sami. Znajte da sve što treba da uradite da držite svoj cilj ispred sebe, a sve ostalo će se srediti samo od sebe. Zapamtite da ostanete mirni i veseli. Mirni i veseli. Ne dozvolite da vas sitničave stvari nerviraju da vas skrenu sa kursa. Pošto je raditi ovaj test teško, neko će sigurno reći zašto bih se uopšte trudio. Pogledaj sa druge strane, niko ne želi da bude neuspeh i propalitet. Niko zapravo ne želi da bude mediokritet. Niko ne želi život svakodnevno sačinjen od briga, strahova i frustracija. Stoga setite se onoga, da kako sejete, tako ćete i žnjeti. Ako sejete negativne misli, vaš život će biti preplavljen negativnim stvarima. Ako sejete pozitivne misli, vaš život će biti veseo, uspešan i pozitivan. Postepeno imat ćete tendenciju da polako zaboravljate ono što ste pročitali u knjizi, stoga čitajte je često. Podsjećajte se šta morate raditi kako bi formirali ovu novu naviku. Okupite celu svoju porodicu ako želite i razgovarajte o onome što je ovdje zapisano. Znate, većina ljudi će vam reći da ona želi ostvariti veliku količinu novca bez razumevanja upotrebe zakona. Jedini ljudi koji prave pare su zapravo ljudi u štampari novca, mi ostali ga moramo zaraditi. Ovo je ono što uzrokuje da oni koji stalno traže nešto za ništa propadaju u životu. Jedini način da se zaradi novac je obezbeđivanje ljudima usluga ili proizvoda koje su im potrebne ili korisne. Mi razmenjujemo naše proizvode ili usluge za novac drugog čoveka. Stoga, zakon je da će naš financijski povrat biti u direktnoj proporciji sa našom uslugom. Uspeh nije posljedica zarađivanja velike količine novca. Zarađivanje velike količine novca je rezultat uspeha, a uspeh je u direktnoj vezi sa vašim uslugama. Velika većina na odnos uspeha i novca gleda potpuno suprotno. Oni misle da je neko uspešan ako je zaradio veliku količinu novca. Istina je zapravo skroz drugačija. Jedino možete zaraditi novac tek kada postanete uspešni. Ovo je kao priča o čoveku koji je sedeo ispred peći i rekao joj daj mi toplote i onda ću ti dati drva. Koliko muškaraca i žena znate ili vjerujete da postoji koji imaju isti stav prema životu kao ovaj čovjek ispred peći? Ima ih na milione, zapravo na milijarde. Prvo moramo staviti ogrjev pre nego što možemo očekivati toplotu. Isto kao i s ovim. Prvenstveno moramo davati usluge pre nego što možemo očekivati novac. Ne zamarajte sebe novcem, budite na usluzi. Gradite, radite, sanjajte, stvarajte. Radite sve ovo i brzo ćete uvidjeti kako ne postoje ograničenja dobitka i izobilja koji će vam doći. Prosperitet je zasnovan na zakonu međusobne razmene. Svaka osoba koja doprinosi prosperitetu mora napredovati i ostvariti prosperitet prema sebi. Ponekad ono što će nam se vratiti neće doći od onih kojima služimo, ali mora doći od nekud, jer ovo je zakon. Za svaku akciju postoji jednaka i suprotna reakcija. Dok svakodnevno budete išli kroz svoj 30-dnevni test, zapamtite da će se vaš uspeh uvek meriti kvalitetom i kvantitetom usluge koju pružate, a novac je merilo za merenje ove usluge. Nijedan čovjek ne može obogatiti sebe, osim ako prvo ne obogati druge. Ne postoji izuzetka u primjeni zakona. Možete se provozati bilo kojom ulicom u Americi i svog automobila proceniti uslugu koju pružaju ljudi koji žive u toj ulici. Da li ste ikada ranije razmišljali o ovom merilu? Zanimljivo je, zar ne? Opet, postoje neki ljudi poput sveštenika, posvećenika, vernika i drugih koji svoj povraćaj dobijaju u vidu duhovnog bogatstva, ali opet ne zaboravite da su njihovi dobici jednaki njihovoj službi i ulaganju. Jednom kada čovjek razume ovaj zakon, on može odrediti bogatstvo za sebe. Ako želi više, on mora biti više na usluzi onima od kojih dobija povraćaj. Ako želi manje, jednostavno treba da bude manje na usluzi. Ovo je cena koju morate platiti kako bi dobili ono što želite. Ako verujete da se možete obogatiti obezvređivanjem drugih, možete završiti samo obezvređivanjem sebe. Baš kao što dišete, tako i dobijate nazad ono što ulažete. Nemojte nikada napraviti grešku misleći da možete izbjeći ovo. Nemoguće je. Zatvori i ulice gdje usamljeni hodaju prepuni su ljudi koji pokušavaju izmisliti nove zakone za njih same. Možemo izbjeći zakone koji su ljudi postavili, ali na ovom svetu postoje mnogo veći zakoni koji ne mogu biti slomljeni. Istaknuti doktor je naglasio 6 koraka koji će vam pomoći da ostvarite uspeh. 1. Postavite sebi određen i jasno definisan cilj. 2. Prestanite da se zamarate. 3. Prestanite da razmišljate o razlozima zašto ne možete biti uspešni i umjesto toga počnite da razmišljate o razlozima zašto to možete. 4.
Ako možete, pronađite svoje strahove iz djetinjstva i pokušajte otkriti kada ste prvi put dobili ideju da ne možete biti uspješni, ako je to bio način na koji ste razmišljali. 5. Promijenite sliku koju imate o sebi tako što ćete napisati opis osobe koja želite da budete, precizno. 6. Igrajte ulogu uspješne osobe koju ste odlučili da budete. Doktor koji je napisao ove reči bio izuzetni psihijatar sa zapadne obale, David Harold Fink. Uradite što su svi eksperti od početka zapisane povijesti rekli da uradite. Platite cijenu postajući osoba koja želite da budete. Nije ni blizu teško i naporno nego živjeti kao neuspješna osoba. Uradite ovaj 30-dnevni test, a onda ga ponovite iznova i iznova. Svaki naredni put postaće sve više deo vas samih i tako ćete se promijeniti da ćete se pitati gdje je umrla ona osoba i kako ste uopšte mogli da živite drugačije. Živite na ovaj novi način i vrata bogatstva će se otvoriti i preplavit će vas sa još mnogo bogatstava o kojima ste ikada mogli sanjati. Novac, da, mnogo njega. Ali šta je mnogo važnije od ovoga je to da ćete imati mir. Bićete deo te manjine koja vodi miran, veseo i uspješan život. Počnite danas. Nemate šta da izgubite, ali zato imate život da osvojite. Živi potpuno. Greška je ne živjeti. Nije toliko važno šta ste konkretno radili sve dok ste imali svoj život. Ako to niste imali, šta ste imali? Henry James. Kraj knjige. Kraj snimanja.